Sok enggak tuh Ki ngadongeng na Ki. Dongeng na kabujeng panas ya terus diarantosan. Lempang. Pas. Kasep. Sampurasun. Sampes. Sampurasun. Sampes. Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama channel Dedi Study Blog Tirata Sunda. Pada edisi kali ini akan ditayangkan mengenai cerita naon Ki? Mengenai cerita kayak ulah waka tuh. Habis kamu kepencet nada. Cerita naon Ki? Cerita anyar Sang Kuria. Kayak ulah waka tuh. Habis kamu kepencet nada. Ki kira ngopi heula tuh Ki. Ngara raos. Oke, ngara telepat wae ari tos ngopi mah moal lepat syutingna. Nya, sip lah Ki.